Bener kan, Mas? Aduh. Hanya melemparkan jimatnya. Baca mantranya dulu. Mantranya apa? Emang aku nyolong kok. Amril. Aduh. Pak Jarwo, non Mona Kanjeng Mami, sekarang semuanya akan kembali seperti semula. Yang benar kamu aja. Aduh, kok kepala saya pusing ya? Sule, ngapain kamu deketin saya? Ne me touche pas, je suis pas ta femme, espèce de salopard! Kanjeng Mami, Pade. Alhamdulillah, akhirnya Tuan Mami sadar juga.